big repetata vita I will be from that just a legal side. That we events when I help over the weekend. That we do a big my family. Maybe sekitar boleh, boleh sekitar community na mereka yang mau sesuatu penulau senior. Saya pergi korigi, patron dia itu yang saya tu penulau senior, itu sesuatu senior. Mesti sesuatu. Nanti ke office lama alumna yang sekarang ni, selalu. Kita selalu. Eu vim fatar por Inervio, tamat bolo, eu vou falar, tapi di pandemia, di hoje bisa kami ni, pergi di ada kau fatar por, lava di kawan satu ni ada ni, koi ada orang yang memikirai, koi 5 minutes yang mau kore man, pergi pamalan, eu bem digo fafuma esse cabinete kako je impesi taj bolek je na taj film drugi ko je mokori ko je pahako malo bloto lede ke lava mayo pahako atu famatala atu mofi eki dia ko me lagi ke ko pe hoha di mai talana ne fai i fonua ta fito ki mai media sociale ke lave mo tava fala ku kipe wai pe na totol fala na u fai na mai patonbea na faovinga ku kipe ku tau smaba he to bita fakuya ka si mahi do mai na tutun fratu o mai ke nahi ficao mai de office ficao na fio a pe fo mi ta fa mi kuliana to ko le la hi ko mai famata don watu e ai fe mai no ka si ta ulava o hopatu na o fata de na tutun fatu ko mai ta tali kita ngau fata dia mai no pe ke na tala ni isiwa fala e mala pe ke hok ka ko le tabi tu ku e kita fa fa de tu ku e ke ta ki fa politika kata no fata ni ngau fata ha ko ki hok ki maulus ka no e ngau ko dia ko tu fala ko ki de te ki fa tu ko fa dia e pupu tolvalo per mo fitu siua ko se tone ko ma fai a tata pe a afio ko e tutu bene para hopo ko ke ka via a fata to boni a pena e ke fale ia ko ke tu fa ko se tone ko pa ke fa hopo tutu ni ko ia fale ia e fata to boni ke no pe ma fai para tu a tata pe a afio the personal royal prerogative. Ya, ko hi mo le fra hoko ai tutu ni ko ia, ni tu fra la o ko ke lava ki toi pakai ke fiugia ta fito ka no ave ke fama ona ke guna ko tutu ni ko sva pe ke ko sutone o ku tu fra la o ko ke lava ki toi fiugia ia na fama ona. Ai ko tutu ni ko vete ki ai na fata ha fale ia. Ya go wa ke fai fili la fo fili la ke lava fa hopo ai no fili ka fa fonga ho no vele mo takai ki mo ai a ta no vele ai go tu puitu e per mo ka no ia tu mo me de fo ki ha to tu ni ko ai ne fio ko e de ngara ke no ma fai fa tu go ni ko vi ke fare di se a fare aria tu tai ni ko lo vele ko fare ko e tu fala le vai ki pure ana lo fare di quello che avevo che capiti per un autari o che hopa tutte ma fai quello di pandemia siamo una piccola con pandemia toma il patuna che fino a che hopa tu e qui o poi che ha per il sutone o quando vede che poi o fare area o to ma fai o pandemia hanno bene vuoi ma tu uno ha per il sutone e forma poi che to ma fai o pandemia e ko ta ko tutu di me tu ke to i ha ho ko ya fili fare area ko fili ko pandemia fo ko na ma to ni ko hi ko pekia pe ni fa fisi
pe ko hi ko famalo ia ni ha tali he wharearea. Pea mo mai pinga ke he pe ai ngata I koe ni mau ala kama ko whafonga wharearea. Ka koe ki kao ai ai me teki koe wharearea ke toa ma whae parenia. Ka uina te tau pea o ko toi mau aki ki he te ipaa ma whae koe ai hoi misa kapneti. Kono me teki koe wharearea o koe ke toa ai a hana ma whae koe I misa koe ki haia I nai mga tuunga koe a hana toa koe ma whae whaka hoi misa kapneti. Kai koe whiu maunga pa koe mau me e ku whae koe tāla ma I pe ku haemea o ku lau ai pule ana koni koe pule ana tau ki whakatai koe kia teka. Koe o mahino pe me koe sutone o koe ki haa mahino e koe sutone o ku pau ke pule ana tau ki whakatai ai kapneti I hiri hano vete ki whakatu. Koe ngahi uina pe ua o ku hokai pule ana o pule ana tau whatai o hāko pule sutoni. Ai koe uaki, ka pau ku o whai hawhi pe te eke whanofo i kapneti fō'olu. E hoko lewa I kapneti koe na e himua koe whiri, a me mose whiri te nā whatai, tau whatai. Pe koe ua, ka pau ku o whai tutuni wharearea whamarolo I paremia, pe a hiri hai whataha e kau whafonga, o koe ki nau malawa ke nau whina paremia fō'olu. Hanga lewa he ni awhio o beteki parearea, ke ni hanga o whotu o whawhona mi ka whawhona koe na beteki, ke ni hoko paremia whataini, ke a whanofu nuka o mista whataini, ke hoko lewa kuleama koe kuleama whataini. Ego mai scenarios ia ua, o kulawa koe ki ai kia tika kami. Ka uhi koe lau maari e koe ia koe whie mawe koe sutone, wakai I whai ki o kutai koe ki hawharea ea, o tono lewa ki hanga he kuleama, hoko lewa kuleama, o kuleama kia tika. Ka uhi ngai a koe, ai whai koe ki kia tika kuleama koe ni pe postani, I paremia pe peki hoi kista. Ko uhi koe ki hawharea ea, ke nau tariu I ki ai, I peke lawa ki wakai I nau maue, ku nau tari koe ki nau hoko koe kia tika kami, ka olewa, o ose whiri, pia whiri na paremia ko o mo kapneti ko o. Ego whauhinga e koe whae koe ne whae whare whala, ku mau tari he tureana. Pea mosmea pe mi he whamatara pene mai he tawhekau ai Nafio, Lord Chamberlain, koe pureama lo tonga koni koe ketika tama. I he tu pehe nima koe whataha kone o silawa koe pea mo e kau pure ngau e koe me putu ngau e pureana. Koe whamahino pe kai te nā tōru ai whare e koe ko stari koe pureana, o kei pureana pe pureana a rolotonga, ka kuna pureana I he whonga pe tau ki whataini e mawhai whapureana. Pea koe whimahino ati koe me kau pure ngāwe, te nā hohoka tō nā mai whatongia, ke nā whai pe e me ngāwe ana maheni, ko o si tutun whalao ke te nā tōru ke nā whamako, ka le whito ki hono whahoko e nā tauno o nā asi, mahe pe e wharearea pahanga I Patseti, ka whito mai tutun nā au e nā swai pe he kapneti, ke whahoko koe ai ngāo koe pureana. Ka whakatangata pe whoki ai tai koku pule tau whatai me koe ai pureana, ko koe ke whie mao ke whahoko, a mai whakamore o kutai ana maheni, ke kutai whie mao bibiri ke ngāo e pureana. Tuku kehe pe ka toki taria I misapa ana, ko whie mao bibiri, ko whie mao rea ko ana maheni ke whahoko, ka whie mao ke whahoko whakamore ko. Kuna whangatangata ia ku kau koe ki kia tika kama, kule tau whatai ni. Pea koe pe ngai whotu nei o siwatu pe ke wharearea, o rawe ni pe koe ai putungai a momo ma o smaku na te whare I wepana na o si lau mai na tōru I retio, ka ku koe pe ki tukakaka, ka koe whakara awa tuku, ko ngai mea whakoe ki kare, a da whita pe koe wā mai whanua muri, ko ngahi wā ki he ngahi putungau mai sino wha pureana, ku paupeke tō whakai he pureana, pe te nau loko ke nau whai mahi political commitments ko ia, ke ngai whanua ko ia, pe te nau tolo ia ke tō whiri, kabineti whaoru, ke nau whahoko ngahi ngāua ko ia. Pea he pe whoki me ngahi ngāua whurapi mo hono whahoko ngahi project I make, nei kai ke whako tutu ia, e paupeke tō whakai he minister wha.
Koe kunoa tuku kau whaemo naui mahino koe kuto kufotai ke maa ke mawhai whatu meno vete ke wharearea pea koe mea bango koe ke haa mahino koe sitone ke haa mea ke mahino o ku whakahoko mea pefu mahino vete ke whai whiwhiko koe mea koe whaha mea koe a te ke lea lea koe sitone Kai ngā ki rewa whonga whakalao, ki hono whatonu lea e koe sitone, ke ihano lau maari e totonu, ke malawa ki ngā au e koe sitone, pia mea mahuri ngā ki hoka te mauruta whonua, pia kei pūre pia lau, pia kei ngā au e pepuia. Koe ki hataini, ke hoka hana beteke wharearea, e ui ngā pia beteke e pepe puia ngā, pia ngata e pepuia. Koe koe lau maari e koe sitone, o peke ke ngā ki hopa tu pe ngā ui koe ai solicitone ki hopa pe ngā ui koe ai koe nga whamatara pe ko lawa watu koe taipuni ko wata pe ki tare tanga te Ebe ke koe e taimini koe hai koe by election ke o snap election koe ngā koe whiria koe hei te whawhiria tau koe tu whalao e general elections ai koe da whiri ana maheni Mau whaui whoki I muri ko snap elections ko ngātou nai whiri whatupake. Ai koe ne ta tau e koe, tau ngā pere toi tēngu, tau ngā tau ngā ni koe, whiri ala mahi, whaparea. Ai koe whiri koe tau whawhonga, te tatau koe nau maho ai koe nau sea, nau hoka tewe tau whaami haho koe, te haho whai whiri. Ke keki aru ia ngata te November tau haho, ai koe kamata kohoni, Kai lau ta whaami whiri gani hoko, kapau hoko lau ta hano November, waka tahi. Te hoki whai e whataako na whono. Koe. I whamalanga mai a whakoe mai whamahi ngoi te I he lao. He aha whewhe ne whai whakamia he whono ka pau koe pūre whataini te I. Koe kaua tui mai whatahalai I muri, o ke ima o ke mawhai e paremia, e hui koe pepe I paremia tau. Koe mea pia e paremia, e tene whiri, e tene mea pepea, e ne whakafo, pia koe mea pe paremia, pe koe hae ne mai commitment, mai mea tene kau ia I forum ki ne tali, uhi koe, uke iai e mawhai. Taka tu whapoiti ka le, koe mea ana, pe tene whai mai political commitments, pe tene defer I pure amaho. Wa te ke whangata ko mai, kama sitone, a hono mawhai sui. Ange koe, te wharata ke haime whai sitoa. Koe. Os mahina koe koni tūrone, o take na wala na koe ai. O kei tū pe a koe whakatangata koe ia, ki hono mawhai ke ni whakare han tūtū ki he tōno. O ke e pe mawhai e pi ana koni, koe e pare mea, ke nau whiri ke nau whamoni ke mai tarike mawhapuri ana, kau e sitoa. Kau ke tū pe me whonga whakoni sutone, koe pao ke ave Ke he nyawhio. Kina nalo ke nyawhio, kata hoka te pure ana. Ki mua pe ata. Whamano. Au piki taimi koe o whiri a pare mea fo. That's the end date. Ai malawa te kapau e te kau e pare mea ta muia e whiri, ta te whiri, e ke lape hoka ta pare te whiri e pare mea. Ma. Ka koe tu whakalawa ta nini, e au pene mawhai o ke taimi, e whitoni a ia, e a tohi mitui, o whiri pare mea, o oro pare mea. So right after elections, okay, maybe revoke and appointment. Sorry. Mamma go la venne che la de todo preparando uscita la venne sopra che faremo per me con quei vice speaker quello che capito poi ha nel sopra io si fa per fortuna che tutti uniti koe uhi, koe whare I me sea whare area. Koe ke pau lawe mātoro ai whai ki ke whare koe. Whihui koe ke uhi ngā tongi he where vai koe hae whare I te ave sea whare area. Ka ku tū whakoni sutone koe mawhai whakatui, koe ke te mauia ke e nea whio tēne mawake ne mawhai whakatui koe. Mawhai pepenis ko maui, wharara koni sutone ki e nea whio ke Marata ni mawhai koe. Ka koe ke te mauia e koni sutone ki o mai e nea whio e wini. Ka kona na ne
paha pe ni avião o que eu falei ser para ele o problema é que ele viu que ia ser para ele porque mesmo porque eu ganhei como lá bem paha para morrer para tu paquete paha mais o paquete Italia é Minister of Finance. Aí eu ganhei uma faz lá o Paulo é Minister of Finance. O Paulo que eu ia fazer uma pouco. Eu fica entendendo. E tu fala que melhor maneira que eu consultor do que a me leva uma faz que famole que ele está. Eu vou tu impede de fazer o chatonha de forma política. Aí dá o FBA que é capneti. Para tentar tocar o fato. O que não vai por ela. Ao que talvez lá veio de forma política tem na FBA que para enviar tem que erro de vista. O que você vê a maneira que foi de sombra também é como ele falha. Aí o que não vai mais nada. O falei que ainda não é o mais novo o não que roupa tem não o que fafo é o não que vai agora o rinlado ainda está bem que para enviar para começar o que é assim por instrutor de tempo no BT que faz aí o top vai na fatomia para a forma o BT que faz aí o rinlado que ou se faz para cá aí faz aí o que o rinlado o top na o fatomia para a formaเป็นพวกนี้เราเป็นตัวมือเก่าเนาะคนลงงานเราไม่ทำอะไรมีเรื่องตัวนี้เราว่าทำอะไรเปล่า O uovo che hai temi te pide e la fili. Io ho che le sita e tanti te pide la me a poi fare fili. Aí poi bene termini come sono fili, una frata. Che ho fatto aí poco che fare fili, ho fatto tanto di tutto fra là che non fare le sita tanti te per andare a fare fili. Non farà che tu che fare fili. E non te pide guardare le come sono fili. Ma con tu i peri non ha che abbiamo altro da sfide hai figlia hai fatto un po' non sia fare poi last stage di palabra a famiglia di palabra che fai figli fatto tal che hai tempo di dire figli e ora non dico così in quel figli per fare un tempo di dire che figli e parenti non avete cose da oggi Christmas io pintar di pun. Itu kan yang itu emang kayak itu di Pak Malam. Orang apa yang private council yang apa orang kata kok ini. Poi ma fai faula fu che hai fatto bonina e tocco io che guardo con flusso. Poi fatto bonina e io e guardo con flusso poi sì non fare che è ma per il risultato. Ma fai falar poi o che tu stai dicendo poi ma fai falar poi anche quelli che poi ministra e là è il delegated legislative power non fa poi regulations e tutto e te non malava più di no e non fa poi tutto da poi il governo non è fa politicare poi ministra per te non fie fa le regulations o fie ma di vita mi per te non tutto che problema poco cái bé gọi là cái tay mình thì là phải mà tay mình thì để thực hiện tại poi fu la vedia come storia ai tu coi đi về coi hát mi ha tu ita me tava settimana basta con sutoni tu che che la vanno poco io no e dai lo che la vedia e dei voti basta ai cái tay mình có gạo ấy cái mà phải Tala-tala ipal, may patahta po ni peruana, bukan kepa, may along, Io quello che tu vuoi sutoni di kai o perché cavo non lo vedi perché cavo fa tanto buonia vi quelli tu mai con sutoni con tutto il ballo per fitua o un po' che ne ha più che ne vede i halotto che hai fa tanto buonia e tocchi fare che è fatto buonia capao fare con sutoni o quando fuori che non fai un pau che fai tutto di poi anche poi fa da anche quando
foto koini whamaulahi o atu me judicial appointments kano ave e Privy Council ke na whale pessoa mai puha ko se dene ana tuturi ko tu I o ku o faya fataha mo fataha ko ai mo ke hele ba ko e le personal royal prerogative ai ko ina fio ata ko executive royal prerogative ko ina fio ia fataha ko fataha ko ni ia tutun fa ko ia ai ko mai pa fai de falo que foto até de lavar a mão de uma coisa que não se pode. Então, ainda essa é o casete, é o inglês, corrai caudilho. After the record doing more research on the English, why not the Royal English? O time go for to be they argue we, the personal, then also royal capacity. Tipo, come vedo, poi fatto voler proprio a caloni per lui, mi anche Royal English, e mi riferisco a vedo we, our, così così non è più come per noi, lima fai fatto, the two personalities in one. Can I get the farmer on here? E poi na mamma poi che no casete, na famosa boa fai. O que era uma rede até o casete que foi hai para boa ai o mau tai ping que é boa fa sai o toi bom na mão o na famosa boa a minha cor é não tá com alguém mais o meu de família tá assim é que se não como tem tá caindo o motor não acho que no sinal do que é no sinal o que forma mal é filo na nossa ideia do que da turbe que parecia como ni não falei que quando tu papo do fa e falas que lá o mais do que ela não mais peto pouco ele vai na forma pode tu que está aí This is the first time that Thomas Parker... Sorry, just past the... sorry, Mary. Creo que formal malo es la chata por todo el curso no a enseñar que todo lo que está de todo no es cuando te formal a tu la mamá es kata pe ngari kuai asma te fa formal ahora que me lo na que a enseñar mana tahu fano ko to ave que me to plan nanda ko ni e fo ma to ko apa que mau tu wane ha formatar fora oficial whatever como mau hato fora oficial ko hi que fo ko sau yo pe ko mau luta ko mau iPhone 1 e aho fala te ne one mau fano pe mi criado no sila quando me ensinare ma che che per na to per mai mi cara te che ma ufficial para mia a to hincho me disparasi fa ho ma che tuoni però anda ma fa mo ya di mata fare tempo quando è fatto tanto me ufficial insegnare o anche a sette fare vai sì ok che vogliamo e tenta tanto che ma ufficiale per me tutto tecnici che tu casi tocchi mi ufficiale para sì o come è tutto ni poi abbiamo per taimite kalau bangte che foto mai tocchi e per me ana che a me che tornati ne ma leva tocchi lain nai fa fikiar kalau tem levan ne ulai fata premia kamu optimista nai pe attenzione come se sto di fare fa na to ai to come pasi ma posso quando pe na immediata che o me kai semua ai tu ma ko ya kalau ne lama pe ya ulai fata namoi kausi o e pongpongi na do mo mai o mo ina ho kwata jana dai pongpongi ni na FB a mo fokopawi attenzione anahi kaftafa ko to no ho kwata jana
Kita tahu na efektif pememia pememia tuna ke motor kosio motor kosia na tuna na ke hoko atu no molo hoko fatomia na toma ositar dan mamuti na futuri kan hoko mai no kita pepe na faz falar na fio fa pito kafak koe na suma matala pemi premia pemetagneti hokatu alfa fatomia KCO bihe ke kamar berana dui ko ngai service mau inga ada anak kita kayu format atau fito bihe karena hati koyako malam bakuna mahkota kahi ngomongnya kafak ke koya dan sampai aku koya ke KCO anu dan premia pemetagneti KCO kena utak ke hoko ya nakatna berana pemetagneti ada anak di hoko tu anak awalnya aku faham aku aku ya pe berapa ini juga boleh kita makan. Itu tu ni apa yang ini ni nama tu yang jadi supaya kota ini nama Bukan ke KCO, yang bisa. bukan itu que lawe na fakena, tapi que FIFA dari tak ke fakis. Di lawe Public Service Act, na ameni wafe na puru, wape kuat, metutun pokok ke ngafakena, pokok faam, di FIFA dari ke fakis, dan akare lo que ente. Jadi pemelawan ko fili, aku nefa orang lain betul, sisi tu macam tu, tapi nak ke, ya tensinya que tú ves que cada amistad con así nos favorita pues me tenemos muy claro por el fin Mai đầu kita beli kalau nak ada kita nyuruh orang tahu tim tapi itu ni dah biasa ni kalau bahaya orang kau ni kerja aku mau apa yang kerja mai ada beli faham itu orang yang atensi nari que le está de tu amo famada Maybe what we want, who got big out here before the tao game where we allow. No game out in my fight that out. Okay, now been out on the mood with Buliana for allow here at football. We go over there and go over here. Bila kan dia kau yang itu pada dia. Agar buat software dia, agar buat orang bertahu prinsipnya faham betul dia. Betul lagi ngumpul kita mengawa lagi ada si campaign dan lagi. Na hivi fali na yake ipale ni ambapo tutu wiki ya hii malumalu ya CFL. Aí foi de suspende para ali. So can you excuse me because first time she's asked the question. Is there any precedent in Tongan law for this command by the king to dissolve the parliament? Has it happened before? As mentioned in Tongan, sorry Miriam, to Yes, speak in I'm just trying to Tongan. get it. But this is the first time, as I recall, as I understand it, it's ever been used since the Constitution was granted in 1875. There may have been times before that, those records, we haven't been able to see records, but as I recall, this is the first time. Has it been a big challenge for Crown Law to deal with this, to respond to this? Maybe just because of time concerns, but not really. The Constitution has been interpreted to work, so And you've been working on it? yes, that's right. Attorney General Michael Morra from New Zealand. Oh, welcome. Thank you very much. Sorry, I didn't quite catch all of the stuff previously. You probably covered this, but is the decision to dissolve Parliament justified and/or lawful? Have you worked that out? Yes, the legal advice that I provided to the Prime Minister and Cabinet, they seem to have said yes, it's legal and valid, and we have to implement that decision. The decision is based on a personal royal prerogative of His Majesty, and cannot be challenged in court because of that fact. So, at the moment now, we're going to implement that decision as best we can, and also to ensure that there's continuity of government and stability within the country. I was aware there were other reports that I had advised that it was
unlawful, but that's not true. Do you know on what basis Parliament has been dissolved? Have you been afforded any reasons for this move? To answer your question, no. But on the instrument of the dissolution, it says that it was the advice of the Speaker. But if there's questions about the reasons, perhaps that question should be asked of the Speaker as to his advice that he gave His Majesty. Under the Constitution, His Majesty is not required to provide a reason. And elections will go ahead as planned on November 16? The direction is that no later than 16th of November 2017. So it may be on that date or maybe earlier, but depending on the timetabling of under the law for the elections, electoral, it may be that could be the last date that it will be done. The Prime Minister wasn't notified about the decision to dissolve Parliament. Is there anything in the law which says he should have been advised, or does it not specify such an act? There's no requirement under the law that His Majesty has to inform people before. Is this quite, as Attorney General, I mean, is this quite an unusual event for yourself and for the Kingdom of Tonga? Oh, of course. From a personal standpoint, I think it's clear that I'm happy that it's happened because it shows that our democracy is working, our constitution is working. No one's out in the streets protesting, the government hasn't halted. So it just shows the maturity of the Tongan constitution, the laws, and also the people in maintaining that continuous stability. Fears about there being violence or protest, I think were just unfounded. Everything continued as business as usual after the announcement was made. Thank you. Presenting for that. Uia ke paremia. Ono mapai ona katau. Oi. Hatai ke te. Oi. Kaya mahata ni ke au ke tai o to ai ono mapai ia fili a paremia for. So after 16 November, he gave hokoka until the new Prime Minister is elected in October. He mau pe pa fai tata. Ai kana pe ke te. Uhi te na me na pe ke na me fa mbole. Na he expenditure. You're looking after the authority. They're also looking after the resources of the government. They may be handed over to a new government. Go ahead. Fili quei wafaka, perché poi per tipo a noi Valeria, perché quella figlia Valeria è una fratello di paese, no? E tutto a tu deve venire a Fio e tutto che tutto, ma fai Valeria mi ha tipo a noi. Ah, non hai in hoco Valeria. Ed è stato prima dopo poi qui in vista. Catalogue. E fatto mia poi tau CEO. Che ho per poi no ho per quindi era vivo di po per la qui per il lamento e torna in da una due per prima per due fai tata quindi mi gamba ho we patando perfetto un po' che pare mia ma una ai vedi Bagian anytime, final time ai betul nanti buku ke malah bagi pada dia ini atau popular banyak dia ini paling tak pergi film aku dia tu itu situasi kalau dia hanya dia bahwa tu mafai tu ya paling ya tak mesti dia dia kalau dia paling kau siapa dia ai tu mai tu oh iya faham tadi ni oh begitu demi faham tadi
Mr. Akalisa will remain caretaker Prime Minister with the same cabinet, and that will continue up until elections? Akalisa Pohiva is still the Prime Minister of Tonga, and his cabinet ministers are still the cabinet ministers until their appointment is revoked. So the process is, after general elections, then there are new representatives of Parliament. And then those representatives of Parliament will then select a Prime Minister. And if that is not Akalisa Pohiva, then that Prime Minister is appointed by the King, and the letter is then given to Mr. Pohiva that he ceases to be the Prime Minister. So that's so he retains office until he formally receives a letter revoking his appointment. So the King will decide who's Prime Minister, or the people? The people's representatives in Parliament. They will recommend to the King, this is the person that we elected to be the Prime Minister, and then the King will formally appoint that person. So it's not a general election where people go to the polls as such? No, it's a general elections. Everyone goes to the polls from the northern Tonga to the southern Tonga. And it's just the normal elections. And then they elect the representatives, and then those representatives sit together and elect a Prime Minister. That's the first item of business. Gotcha, based on the votes, yeah. Yes, it's whoever is elected to Parliament. I see. So it could be all of the current government, it could be new people. So. Sure. But even though it's new people, they'll still be caretaker until the new government, the new Prime Minister is appointed. So it would be correct to say Mr. Pohiva currently is the caretaker Prime Minister or interim Prime Minister? No, the term that I would use is that he's still the Prime Minister of Tonga. Understood. But operating as a caretaker model. As Attorney General, there's been some reports from opposition MPs about government overspending, misuse of public money. Are you aware of any discrepancies in the books or any issues along those lines? Well, that's not my role, sorry, to look at the financial spending of government. That's the Auditor General's role. And if he hasn't provided me any report of any overspending or any misuse of government resources. If there would already be prosecutions. Will there be any restraints on government spending in this interim period? No, there will be spending as per normal as approved under the budget. But if there are unusual or unnecessary expenditure, that will have to be approved by the Minister of Finance. So they can still spend normally as approved under the budget. So what changes now as opposed to what it was a week ago? Does government continue as per normal, or are there some changes? To be honest, nothing changes. It's just that we now have an elections to prepare for, but everything operates as normal for government. And now the cabinet, a week ago thought that they'll be in office until November next year, 2018, but now that's been brought forward. So obviously the strategies and change in policies will be made based on that change of term. And some have said that this could be seen as I guess from the outsider's viewpoint, it could be seen as a setback for democracy because Mr. Pohiva's government was democratically elected. You yourself said that this shows democracy is working. Can you explain how this is a democratic process if the parliament's been dissolved by order of His Majesty? We're still going to elections. We're still the will of the people at the time is still being honoured because they still go to elections. And the democratic process also means a constitutional process. The King has made a decision which the Constitution has allowed, and the Prime Minister is still in power at the time until his appointment is revoked. So he's still Prime Minister. So the will of the people is still there. And he may choose to stand for elections again. He may come back. So the democratic process is still going. And yesterday we were told the Prime Minister himself thought that this was an organised, planned attempt to push him out. A failed coup is what he told us. And what do you think? I don't want to comment on that. That's a political assessment. This matters left for the politicians. That's
Di se fare o tu e molto anni che farà per mai lao te che tamate per tutto che ho fatto non male Every night, that's where love is. One night, mai. poi Che fa? poi per la fa quella è tempo che fa ho per la sua ho problema ma dove vi che fare che la va che area perché è vedi quello fare come è vogliamo fare un po' di fa ho ma la va da la mana stuwaki pe mau ngomong ke Australia di broadcasting commission di atau nanti mau faham kuna to fakta ni saya mau kata ni mau pakai format mau kuat mau pakai gawe ya kita tapi dengan kami atau kalau kita hanya tema Kita perlu wasan ini karena dengan itu dan itu kita sama juga lalu mana dia kakek ya lagi kata ni kalau kita main kita misal kita lagi begitu dengan awal komunikasi apa dengan apa dengan di beberapa ini pokok yang orang pokok kata Mula musio kan main jerawat seperti bagi variasi yang di pokok ini di pakai yang melakukan dengan jerawat musio ya. Kami pun pokok ada kamu orang bermain di pangan. Wah dengan dengan musio terus variasi yang. Kalau itu kan nama itu. Itu kan macam ini ya mau macam tu faham. Kalau soal bina ya, faham tahu itu pun boleh lah. Kalau memang tu kita mau ini pun boleh lah, ya dia ada. Faham boleh hai polisi, mana tu ni faham. Aku kau mai boleh ya, boleh faham tak? Tapi mahin ni tu, faham mana tu faham. Tapi kau mau kan, faham ni apa maksud tu boleh ni. Faham nak lah kita ini di Malaysia di Malaysia di orang ini pada orang India ni oh kita pergi film baru dia naik pergi begitu boleh mandi naik talam boleh naik dulu lah pergi ham butuh dia pergi kita main no kita cek apa boleh apa kita nak pergi resolution kalau naik dari PE itu ni fokus baru tak tahu dia boleh nak lalu ni tu dia lima puluh pamaran itu mungkin orang kah Kenapa ni mau PE nak mau kau itu ni? Ini yang lalu PE apa? Itu lalu dia dia itu dia kita tahu Iya. Kalau kau boleh di fase, kalau kau boleh lah. Mahina foco fare la persino ecco che farà una quella faina go vete che fare la tavare con istuto nel mola o haire persino e ha farà una per fatto pan andava con la temi go in poi da fare vuoi fare un sino che ecco c'è loro che alla e quella che ne può avere un po' Kita tahu main tahu kan. Dan ada apa yang kita nak lakukan pemawan. Berbuat hanya di faedah itu tu pula ada polisi yang mau ofisi kita. Tak boleh mau pakai. Eu que ngatai mai checks and balances pada law and order. Kalau check and balance pada politika, eu falei, porque é o não dou não quer ser. You want that down? You right to no other questions? Oh, no.
Wow.